بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا إيرو الدنيا روجا بيركايا دبي الدنيا قادنلر جنو بريا ويغا بسيصد صالي لعمريقا هنك إنسان فبريقي دا دشغلن امكي وحقي وناد نوا دورد اراوا دا سقنتي دبي بوليس واتخنا بشتا ديريدا واقر فبريقيت كوي صدو بيستو نحب انسان دور دا رحمتكن بجا بشتي وي مسألة بينجي 100 صالي دو دنيا دا دانماركا قوتنا برا افروش روجا بيركا بي چونکو دوی روژه دا تعدل پیرکا بویا امیل دنیای وی روژه قطلامیش کن دا خلق حق پیرکا زانبه دا تعدل حالو پیرکا نبه حلبو کی وقتی گو یک تاریخا کفرید میزنه تاریخا کفرید دا ایما ظلم و زوری پیرکا کریا دا تاریخ دا گوتن عجبا پیرک انسانن یا نه انسانن پیرک حق کی وهایا تنیا وقت اسلام جهاد بریا اسلام او عرب وی زمانی او مشرک وی زمانی قدر و قیمت ندان پیرکا وقت گو کچکا واچه دبو معده ورشت بو ترش دبو دگولا دیسا کچکم چه بو از چاوا در کف مناوا توپلمه و خلق بچعفه کی خراب لمیزنه بجا قالك جوا انساني ظالم خراب نباش شد كرن زاروكي خود كتشك تخصنا بني عرديدا ساخ يعني بساغيتي واتخصنا بني آخيدا بيشتي قو اسلام هات خدي عز وجل دو قرآن عظيم الشان دا دبيا ايها الناس دبي قالي انسانا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى دبي موجلام و پیرکا مچکریا يعني كي ور دنیا انسانا يعني دياوي جهيا باوي جهيا شبيرك زلامكيا وجعلناكم شعوبا وقبائل وما وخست ملات ما وخست قبيلة لتعارفوا جبوغون هفدي ناس بكن ورحمة بكن يجي معلومة انسان يا زلاما يا بيركا فكي زلام قنجة آن بيرك قنجة خد تعالى دبي إن أكرمكم عند الله أتقاكم دبي قيمته والجم خده بترسا ويا كيش خده بترسي كي أمر خده بين جي وكي منهيات خده نكي تشتغو خده نهي كريا قوتيا نكي هاو إنسان با خده أن قيمت ليا خوازه بر زلام بي خوازه بر پیرک بي وجه خود تعالى دب إن الله عليم خبير خود تعالى زانه وبهر تشتيجي خبردارا وجه وقته قو ام كتابة خودت ميزنن ام قرآن ميزنن 114 سورة قرآن ده هنا یک جوا سورة درش یک جه نساء سورة سيا يعني سورة پیرکا خود تعالى ناوه سورة کی دانیه سورة پیرکا سورة که جيت قرآن ده هي ناوه مريم سورة سيا يعني اوجي بعثا دياما مريم تكي ديا نبي عيسى خود تعالى دور ده بعثا مريم تكي قوشقا پیرکا که قنجا عفت ليا والبا خوده دير ليا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي جارك يقولو 4 خط چیزمیشی عرضه کرن گوتا صحابیه گون زنف چیا گو خدا و رسول خدا زن امامش کو زنن چیا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام گوج اهل جنت پیرکا دا 4 پیرک قیمت لی هنا او هر 4 پیرک ان قیمت لی پیرکانا دا تاریخ دا ایگو درباس بونا و قدر و قیمت و مزنن پیغمبر ما علیه السلام دو 4 پیرکن یک جه دبی دیاما خطیجه وقتی گو ام حیاتا دیاما خطیجه خوینن گلک عبرت مزن ده حیاتا و دهنها وقتی وحیش پیغمبر مرا هاتیه
پیغمبر ما گوتی عجبا جن هاتنا من ترسی آیا هاتیه مال گوتی زمیلونی گوتی متخنا بنی بطانی که بسر مدا بکن پشتی گو او ترسا ویجه چویا گوتی خدیجه اولاد بقی جن هاتنا من شیطان هاتنا من حضرت خدیجه گو یا رسول الله گو یا محمد تابی نزانی ویچا خیبویا پیغمبر گو شیطان ناینتا گوت انسانه که قنجی مرحمت لی شفقت لی تباشی یکی گولو باش به او جن و شیطان ناینه دوراوی و خود تعالی وی دائما محافظه که تیب ترکید به هر başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. İşte diyama Hatice Peygamberimiz Aleyhisselam teselli kir go ne tırsa go ta'laqa او tişte go hatiye serete şeytan peretine و ilk ego iman Peygamberimiz anici diyama Hatice bu. Diyama Hatice zengin bu مال خود تف دریا خوده دا و دریا زلامه خوده دا روژه که جی منت آخول پیغمبریم علیه السلام نکر پشتی وفاتاوی پیغمبریم علیه السلام ضعف و ظلمیش بیا و دائما خدیجه آنیه بیراخوا اشتا پیغمبریم دبه یک سید جنت پیره کادا دیاما خدیجه یاد دوا دیاما فاطمه یعنی قیزا دیاما خدیجه قیزا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک ججی فاطمه یک ججی دیا حضرت عیسی مریم وقت زاروک بو البا حضرت زکریا بو حضرت زکریا ایتم دایدا حضرت زکریا دچود میزان گو فکی هاوینی زفتانی الباله هیا و فکی زفتانی جی هاوینی الباله هیا جرد گویا مریم اف چیه دگو اف فضل خودیا اف دانا خودیا مزی او پیغمبر بو اف پیرکه که صالح بو قنج بو خود تعالی نعمت جرا جا آسیمانا دشیاندن و خود تعالی ولدک دای بیباف حضرت عیسی بیباف چه بو خود تعالی هوقاسی قیمت دا مریم و دو قرآن دا جناوه صورت کی مریمه و یادیجی آسیه پیرکا فرعونا تدی جارنا یاد به ما چه بکم زلامین پیسا اجی نکارم خو قنج بکم حلبو کی یک دنا پیسا دا جی کاره قنج بمینه ان ارنکا مزنجی حضرت آسیه فرعون مجادله بحضرت موسی و حضرت هارون رد کر اجد به وقتی گو کتنا مجادله دا فرعون سحر باسه خو آنین و وقتی گو او سحرباز هر یکی سحر خو آویتن حضرت موسی جی کوپاله خو آویت او قا سحر و خوارن سحرباز فهم کر گو معجزت کش طرف خوده ویا دبی تف چون سجده و ایمان به موسی و رب موسی آنین فرعون گو توا گو اگر ونجوه نوگرن گوزه و بدارا و دالقینم وزه دستونگی و چاپراز جکم یعنی از این ملیوی چپ جکم اونگیوی راست جکم وزه بیشکلی و کجم واسی حربازا گو امج ربی خوره تسلیمن اما تچپ که سریمت بکا امنا وگرن بجه وقتی خبرش دیا ما آسیه رهات حضرت آسیه جی گو لا اله الا الله موسی کلیم الله گو اش خوده پیشترتی اله تنن و حضرت موسی جی اوی گل چای تو رو سینه خوده را خبر دایا وقتی گو فرعون بهیست گو پیرک اوی مسلمان بویا وید اشکنجه را در باز کر دبه ویل چوله درش کر و گره دا و دا بر وی گرمه و اشکنجه و ازیت لی کر دیام آسیا کتبر اشکنجه دا فرعون حنکه خو پیت کرد گویا آسیا دگو مزه تلبا من کشکو سرای دبو ویگات تسلیمی ربی خوبویا تبینیت ویگات ازیت دی ورا تسلیم بباش گوتنا خو وگرا استدی سبخم سرایاتا حضرت آسیا گو از کشکو سرایتا ناخوازم یه ترکی برا خوده جمرازی بی اجا خوده ما بگرن جوا انسان گو دریا خوده دا مشیانا و خوزی لوی پیرکه گو وکا دیام آسیه بی وکا دیام مریم بی وکا دیام خدیجه بی
وەکە دیامە فاتیمە بێ وەختێ دوێ ڕێچکە دە بمەشن وێ خودت تعالی ژی مکافاتێ مەزن وێ دێوا ڕۆژاوە پیرۆز بێ نە ڕۆژێک هەر ڕۆژ وەرە پیرۆز بێ و خودت تعالی پیرەکێ مەی مسلمانە ژمەرە بسەلحێنێ ئینشاءالله معلومە پیرەک زەحف ئۆنەملیە ئێگۆ حەزەتی موسا یەتیشترمیش کرد کی بوو حەزەتی ئاسیە بوو ئێگۆ پێخەمبەرێمە عەلەیهی سەلام یەتیشترمیش کرد کی بوو حەزەتی حەلیمە بوو حەزەتی ئامینە بوو ئوم ئەیمەن بوو یعنی هەر زلامێکی گۆ مەزن بوویە وژ ئینسانە ڕەفەیدەلی بوویە دبن دەستێ پیرەکەکە دە دەرباس بوویە بژە پیرەک زەحف ئۆنەملینە دیێمە زەحف ئۆنەملینە خۆیێمە زەحف ئۆنەملینە پیرەکێمە زەحف ئۆنەملینە یعنی ئیسلامێدا شیدەت تنەیە پێخەمبەرێمە عەلەیهی سەلام دەبێ خیارکم لنیسائیهم دەبێ قەنجێوە ئەوێ گۆش پیرەکێ خۆرە قەنجن وەختێم تاریخێ دمەیزێنن دائیما زلامێ مسلمانە قەدر و قیمەت دانە پیرەکێ خوا دائیما احتیاجیەوە قەداندنە ئیسلام ژی دەبێ نەفەقا پیرەکێ دستوێ زلام دەیە زلام دشغولێ دراژێ پۆشەتە پۆشەتێنێ مالێ ئەو پیرەک ژی دبێژێ زلامێ خۆ دبێتە بخێراتی سەر چاوار هاتی وێ خواردنێ متفاقێ دە چێ دکێ و سوسلەمیشت کێ دەینێ بەر زلامێ خۆ و زارۆکێ خوا و مالەکە حزورلید ئیسلامێدا چێ دەبێ ها ئیسلام مالەکە ولۆژمەت خوازێ خودت تعالی مە و پیرەکێمە و زارۆکێمە تەوا بخێ مالەکە گۆ حەیاتە ئیسلامێت وێ مالێدا هەیە گۆ خاپاندن تنەیە گۆ شیدەت تنەیە گۆ حەقسزی تنەیە گۆ نەباشی تنەیە خودت تعالی دائیما ئینسانێ قەنج بێنێ پێشیامە ئەسلاڤێ خۆشوەرە دشێنم ئەسەلامو عەلەیکم وەرەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه